дар пай боридани барфи зиёд ва резиши тарма аз субҳи 3 феврал рафтуомади мошинҳо дар шоҳрои Душанбе Хуҷанд боздошт гардид. Додситони Тоҷикистон қонунияти қатъи парвандаи ҷиноии писари муовини нахуст-вазири Тоҷикистонро таҳқиқ мекунад, ки дар садамаи маргбор нақш доштааст. айни замон мо асосноки қарори қабул гардидаро асосноки ва қонунӣ будани онро дида мебароем ва мавқеи худро қонунӣ будани онро муайян менамоем. ва садҳо ҳазор шаҳрванди Румыния бар зидди афви мансабдорони муттаҳам бо фасод қиём намуданд. мо пул ҷамъ мекунем ки маҳбасҳои нав сохта шаванду барои ҷинояткорон дар зиндонҳо ҷойи кофӣ бошад. дар пай боридани барфи зиёд ва резиши тарма аз субҳи 3 феврал рафтуомади мошинҳо дар шоҳрои Душанбе Хуҷанд аз нав қатъ гардид. масъулини ширкати айрес ки мутасаддии нигоҳубини роҳи Душанбе чаноқ аст гуфтанд, ин тасмим ба хотири амнияти мусофирон гирифта шуд. ҳанӯз маълум нест ки роҳ кай дигарбора ба рӯи нақлиёт боз мешавад, зеро хатари тармафароӣ вуҷуд дорад. ҳамин гуна ба сокинони водии Бартанги вилояти Мухтори Бадахшон ҳам дастур шудааст, ки дар масири Бартанг-Рӯшон ҳаракат накунанд. ҷиҳати пешгирии талафоти ҷонӣ дар мактабҳои ноҳияи Рӯшон барои 2 ҳафта таътил ҷорӣ шудааст. бар асари фаромадани тарма дар роҳҳои кишвар дар 1 ҳафтаи ахир 8 нафар ҷон бохтанд. парвандаи ҷиноятӣ дар нисбати Фаромӯз Саидов, писари муовини аввали нахуст-вазири Тоҷикистон қатъ шудааст. дар ин бора Шариф Ҳабибуллоев, як масъули додситонии кулли Тоҷикистон, рӯзи 3 феврал зимни нишасти хабарӣ маълумот дод. ин мақомдор гуфт, садама бо иштироки фарзанди Давлатали Саидов бинобар мушкилоти техникӣ сар задааст. моҳи сентябри соли гузашта бар асари ин садама дар Душанбе 2 нафар ҷон бохтанд. тафсилоти ин ва дигар мавзӯъҳои дар нишаст матраҳ шударо аз Муъмин Аҳмадӣ мешунавем. мақомоти Тоҷикистон мегӯянд кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон то соли 2018 бояд комилан дигар шавад. ҳоло як гурӯҳи корӣ кодекси ҷиноятии Тоҷикистонро мавриди омӯзиш қарор додааст ва ба хотири гуманизатсия ва ё башардӯстона кардани кодекси ҷиноятӣ бояд онро дигар кунанд. дар нишасти матбуотии додситонии кулли Тоҷикистон ба ин нуқта махсус қайд шуд ва гуфта шуд комиссияи корӣ дар робита ба сабуктар кардани баъзе ҷазоҳое ки дар моддаҳои кодекси ҷиноятии Тоҷикистон омода шудааст кор мекунанд. гурӯҳи кори оиди таҳияи лоиҳаи нави кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис дода шудааст ва ин гурӯҳ имрӯз амал карда истодааст. дар гурӯҳ намояндаҳои мақомоти прокуратура, мақомоти судӣ, вазорати адлия, дигар мақомот то устодони факултети ҳуқуқшиносии донишгоҳи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон шомил ҳастанд. додситонии кулли Тоҷикистон маблағҳое ки аз хориҷи кишвар ба Тоҷикистон ворид мешаванд мавриди тафтиш қарор дода 27 ҳолати ворид шудани маблағҳои шубҳаовар ба Тоҷикистон аз хориҷи кишварро низ сабт кардааст. дар нишасти матбуотӣ гуфта шуд, аз ҷумла як ҳолате ки ба хотири роҳандозии амали террористӣ маблағ ирсол шудааст низ кашф шудааст. дар нишасти матбуотӣ гуфта шуд, шумораи ҷангиёни тоҷик дар Сурия ва Ироқ аз ин ба баъд гуфта намешавад, аммо махсус таъкид карданд ки шумораи он афроде ки ба Сурия ва Ироқ ба гурӯҳҳои тундрав рафта мепайванданд ба маротиб кам шудааст. шомил шудани шаҳрвандои Тоҷикистон ба гурӯҳҳои фаромилии террористӣ ба монанди гурӯҳи террористии байналмилалӣ бо номи Давлати Исломӣ 3-4 маротиба коҳиш ёфтааст ва ин ба фикрам боиси қаноатмандӣ мебошад. масъулини додситонии кулли Тоҷикистон дар нишасти матбуотӣ имрӯз зикр карданд, ки парванда нисбат ба Фаромарз Саидов, писари муовини нахуствазирӣ қатъ шудааст. ёдовар мешавем, ки дар натиҷаи як садама бо иштироки Фаромарз Саидов, писари муовини нахуствазири Тоҷикистон, дар тирамоҳи соли гузашта 2 нафар ҳалок шуда ва худи Фаромарз Саидов ҷароҳат бардошта шуда буданд. ҳоло масъулони додситонии Тоҷикистон мегӯянд, ин парванда бинобар нуқси техникӣ дар он мошине ки писари муовини нахуствазири Тоҷикистон савор буд рух додааст. айни замон мо асосноки қарори қабул гардидаро асосноки ва қонунӣ будани онро дида мебароем ва мавқеи худро қонунӣ будани онро муайян менамоем. аммо коршиносон мегӯянд, дар бисёр ҳолат парвандаи писари мансабдорон ё наздикони мансабдорон бо чунин далелҳо қатъ мешавад ва қатъ шудани парвандаҳо
قطع شدن پرونده های فرزندان منصبداران یک نوع ناامیدی در قلب ساکنان تاجیکستان را بیدار میکنند و این اندیشه را که قانون تنها برای کمبغل است بیشتر تقویت میدهد. مومین احمدی، شادمان یتیم، آزادی، دوشنبه. дар ҳамин ҳол нобаробарӣ ва адолати ба истилоҳ интихобӣ дар назди қонун боиси ба хиёбонҳо рехтани садҳо ҳазор нафар дар руминия шудааст. аз ҷумла президенти ин кишвар ба мавҷи эътирозҳо пайваста талаб дорад ки ҳукумат аз қарори баҳсбарангези раҳоии мансабдорони муттаҳам бо фасод даст кашад. тасмими афи ришвахӯрон руминияро ба гирдиамоиҳое мувоҷеҳ кардааст ки ин кишвар аз замони инқилоби соли 1989 надида буд. раиси ҳизби социал-демократии ҳокими руминия Ливиу Драгня ба он муттаҳам мешавад ки ба ду дӯсташ аз ҳисоби давлат маош таъин кард. вале афи аз ҷониби ҳукумат пешниҳод шуда ӯ ва ӯ бар ин мақомдорони муттаҳам бо фасодро аз ҷавобгарӣ озод хоҳад кард. мавзӯъро соҷидаи мирзо пайгирӣ кардааст. اعتراض بر ضد رهایی منصبداران رشوه‌خوار پایتخت رومینیا را به صحنه برخورد شدید جمع آمدگان با پلیس تبدیل داد. روز چهارشنبه تخمیناً 130,000 نفر در نزد بینای حکومت رومینیا جمع شدند. آنها طلب دارند که حکومت قرار عفو منصبداران متهم به رشوه‌ستانی را لغو کند. بعضی اعتراضگران به طرف پلیس سنگ و آتشپاره هوا دادند. این سوء استفاده روی راست حکومت و ضربه به دموکراسی است. این کار مخالف سمتگیری دولت ما است. قرار سوال برانگیز حکومت زیر نظر حزب سوسیال دموکراتی رومینیا امکان می‌دهد که رهبر حزب حاکم از مسئولیت شانه خالی کند. او به سوء استفاده از قدرت متهم شده است. حکومت اصرار دارد که هدف از این اقدام سبک کردن وضع محبس‌های پرازدحام کشور است، ولی اعتراضگران به این اظهارات باور ندارند. ما پول جمع میکنیم که محبس‌های نو ساخته شوند و برای جنایتکاران در زندان‌ها جای کافی باشد. اعتراضهای شبه در 50 شهر رومینیا برپا گردیدند. رسانه‌های محلی میگویند که بعد انقلاب سال 1989 که کمونیست‌ها را برکنار کرد، رومینیا شاهد چنین اعتراضها نبود. روز پنجشنبه مقامداران اتحاد اروپا در بروسل هشدار دادند که رومینیا نباید از مبارزه با فساد دست کشد. شما این کار را به منفعت مردم اجرا میکنید. مردم رومینیا حق دارد که در کشور آزاد از فساد زندگی کند. پرزیدنت رومینیا یوهانس کلاوس به مردم اعتراضگر پیوست و روز پنجشنبه از دادگاه کنستیتوسیونی طلب کرد که اجرای قرار حکومت را متوقف نماید. اعتراضگران وعده دادند که تا زمان لغو قرار اخیر حکومت و تحکیم مبارزه با فساد گردی هماییشان را ادامه می‌دهند. گزارش نوبتی به صفت نیروی برق بخشیده شده است که مردم کشور از آن بهره برداری میکنند، ولی پیش از آن یک آگهی داریم. مقامداران خطلانی از افزایش ازدواج‌های بر محل دختران در تشویش بوده تحقیق و مجازات والدان خلافکار را تقاضا کردند. کمبود برق در تاجیکستان به آن سبب شده است که اکثریت مردم درباره صفت آن حتی فکر هم نمی‌کنند، در حالی که در بیشتر موارد صفت برق و بلند و پست شدن آن با کارناشایم شدن جهاز خانه سبب می‌گردد. هرچند در صورت رخ دادن چنین حالت نهادهای تامین کننده برق در پرداخت جبران پولی موظفند، بیشتر ساکنان به این نهادها مراجعت نمی‌کنند. تفصیلات بیشتر موضوع از سیف سفر. بازیورشای محمد ساکن شهر دوشنبه نه تنها داشتن برق مهم است، اینچنین به صفتش نیز دقت می‌دهد، چون که یک بار ضررش را دیده است. او میگوید 2 سال پیش به دلیل پست و بلند شدن شدت برق، تلویزور، کامپیوتر، یخدان و ماگنیتوفونش کارناشایم شد. جهاز خراب شده اش را تعمیر کرده و شهرداری از انتقال به صفت برق شکایت برد. نماینده‌های شبکه برق ناحیه سینا آمدند و از من زبان خط گرفتند و اون مبلغی که من برای تعمیر کردن این وسایل فنی خودم مصرف کرده بودند، اون مبلغ برای من بازپس دادند. مقامات شهر دوشنبه میگویند وابسته به انتقال برق در سال 2016 همگی 16 شکایت خطی و شفاهی گرفتند. عریضه‌ای که عریضه‌های شهروندها با طور شفاهی و خطی اساساً درباره سطح صفت برق در کدام سمت بودن
барқ бисёртар ба мо муроҷиат мекунанд ва аз тарафи мутахассисони мо рафта дар ҷояш дида ва камбудое ки дар ҷой дорад бартараф карда мешавад бо якҷоягӣ бо шабакаҳои барқи шаҳри Душанбе. با وجود آن که سنجش صفت برق ساده به نظر می رسد، مردم به آن نظر جدی ندارند. صفت برق نه خرسند در نگیره نکه گاهی پست بالا می شود. یک همسایه هم ویش سوختگی نکه تلویزیونش خلده نکه سوخت است. با گفته مقامات برای گرفتن جبران پولی استفاده برندگان باید با شرکت های تامین کننده برق شرطنامه بندند. فریدون شاهین گفت معاون رئیس اجرایی اتفاق استعمارگران تاجیکستان میگوید شرطنامه تامین برق شرطنامه عمومی می باشد و طبق کدکس گرجدنی تاجیکستان بستن آن حتمی نیست. طبق قانونگذاری جوری استعمال کننده حقوق دارد که ضرر به او در نتیجه پیشنهاد خدمترسانی صفت پس رسانیده شده پر را جبران کرده شود و او حقوق دارد که این جبران را طلب نماید. با این حال زیورشاه محمد بعد آن که جهاز خانه اش سوخت به خاطر جلوگیری از تکرار آن دنبال یک دستگاه رفته است که حد معیار برق را حفظ میکند. درخواست کردن برای من فرستادن و اینم در همون پهلوی پاکت که اتومات در پادیز هست در همونجا میگذاریش و این یک خوبیش اون است که معیار حدی بالای برق و معیار از همه پایان نگاه می‌دارد. وقتی که برق از حد زیاد شد خودت مشخص میکنه که 230 ولت 240 ولت میمونه. از 240 ولت که زیاد شد معمولا کاملا همه خانه سویتش خاموش میکنن تا که هیچ در خانه نسوزد. барномаро бо гузориши ваъдагӣ давом медиҳем. мақомоти вилояти хатлон аз афзоиши ҳолатҳои издивоҷи бармаҳали ноболиғон хабар медиҳанд. масъулини раёсати маорифи вилоят зимни нишасти хабарӣ гуфтанд дар соли гузашта чандин падару модаре муҷозот шуданд ки ба никоҳи барвақтии фарзандонашон ризоят доданд. 10 ҳолати ба шаҳвар додани ноболиғонро дар бар гирифтагии соли 12 моҳи соли 2016 ин албатта нисбати соли гузашта 6 ҳолат зиёдтар. масалан ба шаҳвар додани ноболиғон дар шаҳр ноҳияи вахш дета аст, шаҳртуз якта, қирғантепа якта, дамдара якта, балҷон як, шамсӣ шоҳин як ва кӯлоб 3 ҳолатро дар бар мегирад. дар тоҷикистон синни издивоҷ барои духтарон аз 18-солагӣ муайян шудааст, вале қонунҳои кишвар дар ҳолатҳои истисноӣ бо ҳалномаи додгоҳ ба гурӯҳе аз ноболиғон иҷозаи издивоҷи бармаҳалро медиҳад. маҳмудҷон раҳматзода бо нафаре суҳбат кард ки никоҳи барвақтӣ ӯро ба зани ғамдор табдил додааст. кӯб мекард, 1 солат талоқ доштем, қатиш будам. кӯб кард, корчакашӣ кард ба ман. биромадам ай хона. ман соҳиби 5 та фарзанд мебошам. мисол шавҳар омада талоқ ҳисоб кард, хонаҳоро ай дастам гирифт. гузориши муфассали видеоиро дар ин мавзӯъ метавонед дар сомонаи www.ozodi.org ва ё озоди видео дар YouTube тамошо кунед. дар тоҷикистон теъдоди корбарони интернет ва телефони ҳамроҳ дар муқоиса ба соли 2015 садҳо ҳазор нафар камтар шудааст. мақомоти хадамоти алоқа ва ё мухобирот рӯзи 2 феврал дар нишасти хабарӣ гуфтанд теъдоди корбарони интернет дар соли 2016 300 ҳазор нафар кам шудааст ва 400 ҳазор нафар аз корбарони телефони ҳамроҳ коҳиш ёфтааст. дар ҷараёни нишасти хабарӣ ҳамчунин гуфта шуд ки ба далоили амниятӣ назорати ирсоли пошта пурзур ва ҳар як муросилот тафтиш мекардад. чунин тасмим ба хотири пешгирӣ аз ҳолатҳои сӯистифодаи пошта аз ҷониби гурӯҳҳои террористӣ ва интиқоли маводҳои таърихиву нодир гирифта шудааст. палатаи ҳисоби тоҷикистон мегӯяд дар пайи санҷиши истифодаи маблағҳои буҷа дар соли гузашта 4 мансабдор аз вазифа барканор шуданд. маҳмадалӣ самиев, як масъули палатаи ҳисоб, 3 феврал зимни нишасти хабарӣ гуфт ин санҷишро ошкор кардааст ки дар маҷмӯъ 57 миллион сомонии буҷаи кишвар ғайримақсаднок истифода шудааст. дар натиҷа мақомдорони ноҳияи рӯшон, кони бодом, бохтар ва шаҳри қурғонтепа аз симатҳои худ сабукдӯш гардиданд. дар маҷмӯъ соли гузашта ниҳод дар сохторҳои давлатӣ 530 санҷиши аудиторӣ анҷом дода ҳудуди 224 миллион сомонӣ зарари молиро муайян кардааст. ин чанд хабару гузориши муҳиме буд ки мехостем бо шумо дар миён бигзорем. хабарҳо ва видеоҳои бештарро дар вебсайти www.ozodi.org, дар саҳифаҳои вижаи мо дар YouTube шабакаҳои иҷтимоӣ пайгирӣ кунед. ташаккур барои ҳамроҳӣ. бароятон исроати хуб мехоҳем ва худо нигаҳдори ҳар яки шумо.